کلدان هرما کردستان کنگره خوی گشتی چوار لدهو که انجام دا دوی کنگره دا ناو پارتیا خو گهارد جه پارتیا ایکتیا دموکراتی کلدان بو پارتا دموکراتی کلدان نسبتا کنگره پارتی دموکراتی کلدانی چونکه ام دیوگاوی بریار دنجاره که دیبزه ورین اثر ناو پارتی دموکراتی کلدانی شونا پارتی ایکتی دموکراتی کلدانی اف کنگره به حقیقت پنجه بله برکو ما کرگشتی دیوتا کنگره چاره جلسات مغلق اكيده دي لجنه مركزيه هلبجارتن پشتی لجنه مركزي جيگري امين داري گشتي ديت هلبجارتن ويجا او نوزان حتى فيكا كان چند كز دي خاطر شحكن پشتی جيگر دي امين داري گشتي جاركا ديت هلبجارتن و دي پشتی هلبجارتنا دي کنگره کوتای پیت. د کنگره گشتیه چوار دا جماره کا زور یا جنان بجداری وی کنگره بون. طبعا قالك قرنقاج المؤتمر تدخل بيت موجود بيت وكي ظلام قالك قرنقا الباشروجي دي بتشتكي أوجي جن وكي ظلام هر حقوق هيا ما فهيا الهر عردك بيت ما فهيا وأم قالك افرو خوش يعني خوش أم برحمي موجود بين جن وظلام المؤتمر ما يكلدان وأسبخو قالك حشو صاد كم وقتاجنك باشروجي بتا تشتكي قالك مهم پارتیا دموکراتیا کلدانان لسال 1999 هب شوک فرمی مولش حکومت هرما کردستان ورگتیه هر دو سال دا هاتیه دامزراندن و پارتیه نه بو 11 اندام مرکزی هنه دگل امیندار گشتی و جگروی سلام بالای دنگ امریکا دوهک